Hai. Ha unai tung mentau Snem ke School Ba North Eastern Hill University kan saraki ke jingdap Sanpo Snem balas dang yaka ha Snem kat kendai spa nyopulai ha ka ba ka parliament ha kata kapor ka lepenlong an ya ka North Eastern Hill University ag kat kendai spa nyopulai Hapo kini kisan po Snem daki po hajar ngot ki Samla na kathan chatay lam mi ngi kari India kila kejit ya ki pangjing start babunjat na kani ke school ba ka bening kong ban penyat ta ka sorkar India ha kini ki benta jong kari India Kisan po Snem balalen kila yoi bat sakhiru ya ki jingroy jong kani ke school ba bat ka balalong teng kaway ni ki school ba ka ba pau nam ha kari hi barok kaway Pause hakini kish pause nem balala kani ke school ba kala rings dot ha ka jaka bakan nang phu nang pheng bat nang kiu irat shaprang kani ke jingsha e khun swet jong kani ke school ba kala pelong ye kinong elam ka Khasi Students Union KSU Nehu unit bandawa mardor ha ka khatwei trik uyayong no vice chancellor uprabha shankar shukla badai ban pen kloi no ya ka rai ban pendap ya ki shispa khandai pupratli ki shuki professor assistant professor but associate professor ki balathli na ka jingshong that but jing ino kam jong kinong hikai Usamla Riches Mangyang President KSU Nehu Unit ulayalam ya ka kenhon bat bo da ka jingtho ban kerpat ya Vice Chancellor ban pendap kloy ya ki syuki nong hikai namar ki Samla Pule ha ki tenat beper kila ot na ka jingbom don bat jingbom biang ki nong hikai Khamtam lele ha kani kapor baka sorkar India kala pentre kam ya ki kendon jong ka new education policy bethamai baro ki jing hikai ki kot kisla bat ki rukom hikai kila kala lut Kynjoh KSU Nehu unit bedai bat kajing tap iki kam di balai kapo ke university kumbang itip di hidup menta namar ba kani ka recruitment proses ke bala sateng la kumbas pos nam ye ke bang pala pendap namar la dan ipet ha ka pos profesor bidon hadu kumba kan di pos profesor ki pos assistant profesor associate profesor gidan hadu sispa kadang patli ki vacancy ke ba university ke pala pendap te ke je kenduk jang seng manta sni kalong ba kumno ya ka bangin pen kloy no na keleng university ke kloy ke di jingthap ya pendap ini ki pos ki bala sateng bat kawai ka ba penlong ini ya ka ba ngin pressure ini ka university OVC namar ba kalai kalong ba lada mak pendap penthap ini ki pos ki balai ke jingtuk nong ka ba kraw kam tam di holiday bat ki research scholar nama lada sispa kena krangut kini Hikai kiba kan university kamla bantiap tika jingdu kalong hadu kumbakat aspak ngut ki kena kibade ki research scholar kina mla badung ko university te kene ki judu nong ka bakraw hi kade nong ki Samla Pule jong kane ka cai beriu jong ni buat ka ba ar pat ka ba ni kran buat visi galong habire bantiap ko kloy no ini ki group e post te ni statutory post kiba university ke don kaba kimla pantap hadu mentaro rena keleng visi ha bengekran ula ai insurance uang bala kumno hau benai jun ban kaba hiyo ko persen ni ai gini ki skeni kane ke jingthap ya gini ki pendap ini ki form kala pendap ini ki vacancy kalong kaba dep bat aku cu upor uai insurance ni ba unu benai upan ba ya gini ki group e post pendap no te na keleng jongi di la om nu visi bang kimi inti bakane cikren jong uro kande om tang kan jukla da tien hende lada kamla ban ulong na keleng jong kaseng sim ba senjang ba nge mo pendikina ba ini ki post on pendap no mentap hau no panai nu Snem na nu panai wa da dep nu panai jun ki ka sing slam kalong ba kini ki visi ki barem na do menjua la do Snem ki balale kalong gabaya kaba kim pendap ya kamaram gojongki ya kaba kin khot ini penmi iki advertisement hoi la penmi na keleng di pamen ke penmi ni advertisement reina keleng jong visi pat akipor jumlah khot dan pendap no ini ga selection process de kani ka penlong university bahkan sim pesateng sa te kadang mi Snem ngi begini ki post kinang bun haduk mentai ki badan tang hapok Shillong kampas kidan kumpasis pak kena partly post ki bade post na Hikai ki ba ala sulait kum to te na keleng jongi ong ya ke ka ba kini ki visi ki bala dep kim simla man pendap in kim inti unu visi ba mentau de pendap ya kani kajing Thylli jong ni ki post jong Hikai ko to school ba Nehu ki rangi batai ni ki bun Thylli department no tamar haman la ke department kadon be ka shortage of faculty member kani jiwam dan jom biang ka Hikai
te langi Kynjoh ni ke kompos kena Shillong kompos baru kawai ke dia sispa kena prateli Tu ke grup A ni ke ini ke? kita lai poi kali ke post Kita A kita ke. di post lah kali ke post jong finance officer di post registrar kini ke di start ke post ke tiba dia pendap harus mentangi iba la shu I in charge with ke profesor ke beri napo ke universiti ke jong ni te ke jembu ini in charge tu ke profesor kawara jing tu ko e guru kom terekam universiti nama boleh begini profesor ki hajo kupor ki Hikai hajo kupor ki hapan akum kita statutory officer te kawara jing tu ko om tang izo ke terekam universiti le hajo kupor kawara apa yang jing tu ko habe de ki Hikai ki kena nama ki hapan sekri akan ra hajo kupor